kaldırıp ondan keyin bu yağı Bizim mına Tamarqa yerimiz kartoshka yegib alib atırmız. Budan keyin жылда her türlü dehqonchilik egamiz. Bir yıl bir zat yegib qo'ymaymiz. 1-2-3 dehqonchilik alımız gerek. Bidaydan keyin yine kartoshka egamiz. Budan boshqa yine üzüm var, alma var, şiye var. Mahallede hazır общий 1017 xo'jalik var. Sondan hazır 22 sunday issiqxona joylashgan. So'ning tekar qilib birinchilardan boshlagan Maqsad ağa. Üç adam жұмысқа aldım. Құдай қаласа бәнтлеп істеп жатыр да, әрекет істеп жатыр. Жергілікті балықларымнан амур, сазан, сылаларым бар. Әкімімізге, прокурорларымызға рахметтерді айтамын, миннәтдаршылығымды. Жұмыссыз fuqarolarning жұмыспен бәнтлеу бойынша mavsumli жұмысларға hammasini qamrab almoqdamiz.